ama sain chibaivek ule kan minister zaum tak pusil soivungan voisom sari pakwa Independence Day sangni somni panga GSA playground ma mi district ka athusai ilongai thlang u voin India ram zalenani voisom sari pakwa lom na thura local tele ma mi district mi pui zong suk te chibai ka bu ka chu mi puite du thu sam le be se mitin in tluklan na zalen na in u naw na le in pum khat na thir tu India ramin zalen na anei theina tura kan ram roi tu masa te kha sharangin za na chibai ibu kang u zalen na kan nei na kum som sari pakwa na India ram chuan na satakin ma ason zela khovel puma ram economy te na apo palina din mun hia hauta ramdang enton kan ni chole zel don sarkar lai puin atum zinga pakhat tu vision sangni somli pasari ti ania hemathli rina atum chu India ramhi kumsang ni somli pasariya chuan ramchang kang a hlan kai ania hemi konga hian na man satakin alameka Mizoram po kan chief minister kai shwain waya theito pin ma kan lamek zel ani mani lokhan Mizoram chu India rama fully literate state nima sabber apwan kan nia state dang tetana enton tlak ni zel turin ma kan lamek zela ma mi district po in mason na melthar kan mumek zela he hun poi mo taka hian sarkarin ma mi district chunga mason na athole amathlir sang tele ka department chana malakna langsar zwal te hantar lang ila pakhatna health and family welfare department chief medical officer mamit district hian sel na kunga ma ason le zela khola tak to po har satna muna le health facilities to po har satna hun khosom ni pania mobile medical unit ten clinic nein kumina hian mi sakhat zasari somni paniin in entir an to RBS ke team tipo school le anganwadi sang za pakwale anganwadi center somkwa to bok malaria do na kunga po theito chwani in kumin chung hian mi sang buk zali samma pakwa test zinga positive zali samma pali mu chwan nia kumsang ni samni panga tanga ni ruk chung hian nu naw pai zali samkwa pakhat zinga zathum somsari pariata to first NCA in register ani damdo in le sub center naw piang za somriat pasari omin in lama naw piang somsari pasri ani a Padina District Medical Superintendent May Sangni Samni Pangakhan District Hospital Mabita Department Parukchuan National Quality Assurance Standard via National Quality Certification Andunga Mizoram Universal Healthcare Scheme Nwaya damlo admit zong za zela somrukle paruk 66% athonin in enkol na andong ani Pathumna District Rural Development Department MGNREGNY hian kan district chunga job card singi sangthum za somrup pakwa a ombeka mipui in lo na sumpek to za chu cheng nuai ni singli zariat somsari pakwa ani tin kumin sarkar kumkal me ka hian mipui in lo na ni somthum paruk siam sakto ania ni za in lo theitura malak thozel mek ani bok project roadling mangin mason na rabi chak taka tho tho mek zel ania project roadling kal tlanga malak ngai tlang ko mipuin an lutle WDC PMKSY 2.0 nwaya hian kumsang thi somni panga tanga ni rukchungin ram hector zati somriat pali a horticulture malak na atan kuwa rubber le sungchang thlai dang le te kalpui mek ania production system component nwaya kutna thokte izongbi zathum panga ten ham thatna andong to bok ani Palina Local Administration Department Sarkar kumkal me ka hian Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan Nwaya Panchayat Bhavan Chuteng Nwai Somni Man Chau Village Council Palikan Mun New West Pileng Tuazole Dar Lungkwa Te Sakme Kaniatin RGSA AAP
sang ni samni pali le sang ni samni panga chung atangin kanmun VC2 Panchayat Learning Center atana thanni in Panchayat Bhavan ada tu cheng noi ni man hu bungwa pek ani bok pangana Urban Development and Poverty Alleviation Swachh Bharat Mission 2.0 nwaya wantlang zun in hi mamit khochunga som pakhat block lama po sak ani to bok inthiar na thale mumal an nei theina na malak na ni in beneficiaries te first installment pek chwa ani to bok parukna Public Work Department PWD mamit division hian kung sing ni sangsari zathum samriat kilometers sathuya and kolmeka nebat nwaya strengthening and improvement of west piling to marpara 80 kilometers to thome ania march sangni samni pathum khan natran ania 64% zoto ani PMGSY nwaya po nakal pui mekle zoto awmwal bok PHE mamit western department sarina kum sang ni samni panga tanga ni rukthung yan Public Health Engineering Department mamit western division waya augmentation of greater mamit water supply scheme part 2 tho mek to 82% tho zo to ani mamit khopui tuilak mek na pam line chezwal lai 2 kilometer athui thakna tur amrut 2.0 nwaya tho mek bokni in 75% tho zo to ani Pariyatna Power and Electricity Department mamit Power Division NEC funding mga bayrawi to West Piling via mamit 132 kV line siam na to mek to thozo ania Inspectorate of Clearance deal mek ani Saski Nwaya 33 kV substation siam na marpara to mek ania nahi 85% zo to ani Pakwana Economics and Statistics Department August sangni samni pali atanga June sangni samni pangathingin civil registration system noya delay birth certificate za samthum reissue sangkhat sanga samthum panhile delay death certificate pariyat reissue som pali pek thwa ani somna agriculture department kumsang ni samthi pali tanga ni ngachunga district agriculture office mamit malak na in leilet lo nei tu te lei te saktura la khombe kania leilet nei tu te le oil palm chin tu te ram chin dik tak satellite atanga en thei turin geo referencing manga survey nei me kanibok National Food Security Nutrition Mission waya leilet nei tu te tan system sang sanga bu an phun na tur tran pui na pek ania bu chi pek ani bok April June sangni April atanga June sangni somni panga chunga oil palm ra thar chwa report to vaibel thekhat nuai li singli sang kwa zaruk somriat pathi metric ton ni in oil palm lo naman rwale le tha te sem chwa ni bok Som Pakhatna Horticulture Department Mission for Integrated Development of Horticulture Scheme atangin Agriculture Extension Service tanpui na pek chwa ani Horticulture Mechanization Scheme atangin manroma mo sang pek chwa ani ya Vegetable Hybrid Scheme waya thlai chi sang sem chwa ani bok Som Pathina Animal Husbandry and Veterinary Department kumsang ni samni panga tanga samni pan rukchungin random lo singkhat zanhi samsari paruk enkol ania ranshi danna sangkhat zaruk samkwa pathum pek anibok artificial insemination mangin vok za samruk pariat ka to ni in tu tang chuan vok no te zanga samruk pali an piang to ani National Livestock Mission nwaya promotional campaign kholia ne ania ranvul tu mi zanhi samngaten an chim ani African swine fever len awangin mi puite ne na Sri Lanka kan hin theinan chirtir na khonga ani kumsang ni samni pali African swine fever rileng awanga vokchan ta te sarkar atanga zang na dom na chung ko za samsari tene na poisa fai noi som panga singa sang ni pek chwa to ani Bana Kaihan Holding Scheme waya mami district chunga AHNVT department na mimal loan zani somruk pakwa don adia heng tehi amuna endik na zo to ani
Som Pathumna, Land Resources, Soil and Water Conservation, Chief Minister Robert Mission, Pilot Project Kosom Pakwa ni Mekania, Chief Minister Robert Mission Phase 2, Sangni Somni Padukatangani Sariatan Selection, Cluster Final Payfel Anitoa, Koruktan Zali Samtum Paduk Hector Raman Ani. Som Palina, Fisheries, PMMSY Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme Nwaya Kumsang ni Somni Palitang ni Ingatan Nwai Somni Pangasing ni to construction of new pond atan Nwai Khatzaria Chubin beneficiaries Somni Panganena Simani Som Pangana Sericulture Department Mami Districta Sericulture Farmer Tikal Tangin Silkworm Rearing Silkworm Cocoon Le Pupe Siam Na Thoani Centrally Sponsor Scheme Nwaya Project Pathum Tehi Kalpui Mek Ani A Eri Muga Le Mulberry Sector Develop Nata Na Beneficiary in Somkwa Paruk Register To Ani Som Parukna District Commerce and Industries Office Department Waya Banakai Policy A Loan Deal to Ten Loan Anmo na to Detailed Project Report Siam Sak Ania Tin District Commerce and Industries Waya CM Special Package Dong to Mi Samthi Pangate to Training Ni Pui Ani Nuwa Afan Don Tour to An Bank Account na Thunfel Sak to Ani Som Pasarina Cooperation Department Tudin muna Mami District Cooperative Office Nwaya Register Society za somni pali kan nei mega tin society thar registration deal le amendment di tur som priat boy pui me kan bok gut na thok tu sang tin an na tho na olsam taka don an don thei na tur multi-purpose primary agriculture credit cooperative society Nwaya credit activity khoi hi panga an me Som Priyatna Transport Department District Transport Office Mamita Lir Thezali Samthum Panga Register Ania Driving License Zathum Samkwa Pangale Learner License Sangkhat Zanhi Samsari Priyat Pek Chwani Lir Theile License Kai Noya File Tax Tirang Rang Revenue Lu Zatu Noi Som Nga Panga Sang Ni Sangriat Som Ruk Paruk Ani Som Pakwana Finance Department Taxation Kumsani Somni Pangatangan hi Ruktunga Finance Department Mamidzo ni Natia Amu to State Goods and Service Tax Le Profession Tax Belkomin Noi Somli Pariat Sing Thum Sang Khat Zasari Pariat Ani Somnina DPO Women and Child Development Mami District Nwaya Hian Anganwadi Centers ni Somriat Pati Amin Heng Anganwadi Center Zongzong hi Pushan Tracker Application Mga Ville and Kulmekani District Hub for Empowerment of Women Hian PMMVY Maternity Benefit Program Kalpui Mek in Kumin June Tlatling Kan Nunaw Pai Zanhi Samnga in Ziak Lutan Ama Tung Zinga Zanhi So Pani Chuan Naw Pai Lampuina Sanga Chok Andong To Ani Somni Pakadna District Child Protection Unit Mami District Tunga Hian DCPU Encol Child Care Institution Pathum Anomeka District Child Protection Unit Hian Dan Anga Falak Adoption No Pang Encol Tu Neilo Chung Kobo Rock Ataka Atem ve theina tura chung ko pek lai lokna no pang retheile tan puinga zwal bik te puina le no pang home a kumsom priat ling to te enkol zuina after care akal pui thin ani tun din puna hian no pang zanhi ne na sponsorship pek ni in foster care in no pang pani le after care in no pang pathum da mek ani Somni Panina Food and Civil Supplies and Consumer Affairs Department National Food Security Act Sangni Som Pathum Nwaya Chung Kuharsa PHH Singa Sam Thum Zanga Samruk Pakwa member le AAY Chung Kwa Sang Khazaria Somnga Pakwa Nena Thatin Bo Fai Nwai Thum Sing Thum Sang Ni Zakwa Som Quintals Thlo Athona Sim Ani Somni Pathumna Superintendent of Police Chuan Mipuite Himna Tu Le Dan Le Thupek Bochia
te man chuak tura ma alak ba ka school som pakata drugs awareness campaign ni ania ma mit ka pui chunga postco ek awareness ani ba ka ma mit west filing le kor tha te traffic awareness campaign ni ani bo somni palina fire department mamit fire station a hian ni tin darkar somni pali chung kang mele chiat na thleng boy pui thei turin duty ani a van ni thlak takin april sang ni somni panga atangin kang mei chuak awanga fire call don ala omlo fire awareness campaign and training le fire safety audit inspection ne in school le district hospital a te tumli chwa to ani samni pangana excise and narcotics department kumsang ni samni pali tanga ni nga thung khan ENN department to district chunga khosang sanga duty in zuthorna factory mun tam taka NGO tele khutlanga mitangkai te tanpui na in ti chiat ani chalai te tan le ko shana te drugs awareness campaign kalpui ani bok NDNPS Act 1985 noya bi somthum pariat mani in case somthum panga register ani the Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 noya po mi za samma pakwa mani in case zani samruk pali register ani somni pariatna district education department mami district chunga high school somli pakwa atanga school panga in 100% pass percentage ania higher secondary school pakwa atanga school pati in 100% pass percentage anei bok mami district chunga zirna in mason na mel amu theinan zirna in mason na mel amu theinan thingtlang kil khor zok thleng in scheme sang noya malak na kalpui mek ani somni pakwana government mamit college Mizoram University Nwaya undergraduate results sangni somni panga chwaka Mizoram pumpuya government mamit college zirlai sujangti chorkhi chu education subject topper ania BFI na result sangni somni panga kan result chu 83.78% ania Mizoram college result thapol tak ani somthum panina aspirational district program DC office atanga enkol aspirational district program kaltlangin mami district to India Rama aspirational district zinga telkan ni angin mason na kong lian tak tak panga malak na sang kalpui ani he program hi India Ram pumpuya in el na mga fund pek thin kan ni a mami district to atitharpol kan ni thin awangin steng vai bel chisom le pakwa manhu project kan dong to hengba ka hian NITI ayuk atangin in el na tithra lom man district mason na tho na tura ro hansa steng vai bel chenga manhu project kan dun belle don buk ani atop pera chuan voin hi kan ramin zalen na ani in champa ni ro pui ani angin lim takin mangila khwale tui tha kan ni angin kan ti tur le mo phur na thuwa zoram siam thaturin in sangmar de ila zirlai no pang duom tak tak te po ram le nam me ma rui lo le akai noi laka film zel turin ka som chewa chuan lo lakal le zel tur te ta na chen tlak ram siam zel tura ram zalen na kan nei te mang tangkai turin kal khom bi pui zong ka som tak me acho kalome jai hind